you. Tonight, I'm going to talk to you about godly influence. That's the title of the message, Godly Influence. Kahit kung ipakita kada kayo kakabsat, iti value, iti makungkuna nga influence. In the dictionary, influence means the power to change or affect. The power to change or affect. Kat nakita yung kakabsat, DJ testimony ni Brother Jerry, nga ididamo kat bugka-bugkawan dalan. Kabuta iso na kat baro, damo, newbie, ijay nga pagubraan. So, di kiti na baybayag ng iso na kat bugka-bugkawan da, nga kaslang tagibasitan da kakabsat. But by and by, babaen ti kararag, babaen ti pa nagtakder na nga kas Kristiyano, impakita na kakabsat, iti apo iti biyag na. Kat dayjay nga godly influence had indeed changed and affected dayjay dealings, dagiti kakadwana kenkwana. So akadatengan nakti apo, we may be wondering, kasano nga tanga maka-cope up na? Kasano nga mag-gain ko, iti ground ko, iti dayti nga lubong. We thought that, mabalin tayo nga mag-gain iti ground, iti dayti nga lubong, no, compromise tayo. But no, we can be like Daniel, we can be like Joseph, we can be like the men and women in the Bible who had the strong faith in the Lord, nga nagtulnog dayti pagayatan iti apo, and with God's favor, the Lord had magnified them, honored them, and elevated them. Why? Because the Bible says, and I hope dungkat kada kayo dating a principle, them that honor God, He will honor. And them that despise Him, He will lightly esteem. Dagiti mang padayaw iti apo, padayawan tumet ti apo. Ngem dagiti mang tagibasit, when no kaslang mang despise, ano Ilocano ti despise? Mang tagibasit. Ilocano ti despise. Mangibain, kuna tayo. Mangibain iti apo. Ket awan to ti godly influence na kakabsat. Ayan. Iso nga iti dayti nga rabi, we are going to talk about godly influence. I know many of you guys working, ket you're surrounded by unbelievers, ket dayti nga lubong kakabsat ti mang papaikot ket trends. Diba? Trends ti lifestyle, trends ti panagbadbado, trends iti panagsarsarita, the words and languages that are being used. But as God's people, I am here to challenge and encourage you tonight to remain true, faithful, and steadfast. Honor God, and He will honor you. He will give you a godly influence. Before we get into the positive side, kasi may panggap ti influence, masapo lang kita ti negative kan positive. On a negative note, adamot digiti makungkuna nga evil influence. Dakas iti epekto na. Uno dakas kakabsat, iti maited na nga change. Hananasaya at iti itunda na kakabsat nga pasamak. The Lord Jesus Christ warned us of an analogy that destroy our godly influence. And you know what is that? The leaven. Deti leaven kakabsat. Ano kaya nga sawon iti leaven? Levadura. Yeast. Pakita yung deti tinapay, apay nga nabusog, samantalang no peace item, nagbatit gayam DJ nga substance, tinang pabusog kenkwana, we all know is a yeast. Levadura. And the Lord Jesus Christ in Mark chapter 8, verses 14 and 15, and let us read, Mark chapter 8, 14 and 15, ang sabi ng Bible, now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf, 15. And He charged them, saying, take heed, this is from the mouth of the Lord Jesus Christ, beware of the leaven of the Pharisees and of the leaven of Herod. These two individuals or group of people that Jesus mentioned were influential people in this society. The Pharisees stood as religious influence, and Herod stood as a political influence. So during the Roman Empire, during the New Testament times when the Bible was being written, especially the New Testament, that the Pharisees, they represent the religious influence of the land.
And Herod, being the leader, represents the political influence of the land. So makita niyo po, parehong may influence. But you know what Jesus said? Beware. In other words, don't let the Pharisees and Herod influence your life. Beware of their leaven. Beware of their system. Beware of their mindset. Beware of their lifestyle. Beware of their spirit. Hanyo ipalubos nga DJ philosophy, principle, mindset, and spirit dagiti Pharisees ken kastamot ni Herod ket impluensyaan na iti panagbiagyo. Leaven ti panangyari ni Jesus Christ. Because once ka DJ nga leaven, nailaok yan ti panunot mo. Yan ti biag mo. Agpuff ka just like them, but Jesus said, it is nothing. So, even in our time, there are many influential people in the world today. Ket kas anak itiyapo kakabsat. Warning met kada tayo nga sangapada. Hanagaputa makakita ka kadagiti unbelievers nga babaknan ket tuladen ta ida. Hanagaputa makakita tayo kadagiti sikat nga tattao, popular, famous, and charismatic people, influential. Ket makitam day jada kadakwada. Kupikupam ket kunam sana all. Be careful whenever you say sana all. At saka kasabi mo ng sana all, it could ignite a desire in your heart that would lead you to consume the leaven of the Pharisees and Herod. What is the leaven of the Pharisees? In Luke chapter 12, verse number 1, we can see Luke chapter 12, verse 1. In the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trod one upon another, he began to say to his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is what? Hypocrisy. Yan po mga kapatid, ang ayaw ng Panginoon na maging sistema ng ating buhay. The leaven of the Pharisee is hypocrisy. Now, the Lord Jesus Christ also one time explained the meaning of hypocrisy. Ket kunana, they are just like a sepulcher. May isa kanu nga pansyon. Puraw iti makinruar, ngemrurug iti nagyan iti uneg. Inconsistency, double standard. The Lord Jesus Christ warned us as His people, let us not live a hypocrite life. Yung bang we speak of God in public, but we deny Him in our private life. Nuti makinruar kakabsat, we look religious, we speak religious. But in our private life, sa ating buhay, sa tahanan, sa ating buhay, privately, adugayam dagiti anomalya iti biyag tayo. Adugayam dagiti secret things iti biyag tayo. Adugayam dagiti hidden agenda. And Jesus said, beware of the leaven of the Pharisees. In other words, hanyo ipalubos nga maimpluwensyaan kayo iti kasjay. Hanyo ipalubos nga makita yu dayjay kinasuccess na itiruar religiously speaking, ket tuladen nyo nga di yu makita jay patek ken importansya iti panagbiag nga na espirituan ken panagbiag nga nalinteg in your private life. Brethren, listen tonight. Awan sa bali nga makamam mo iti biag tunggal may sa kadatayo. No di si kamit laeng kaniya po Diyos. It's between you and God. And let it be that our prayer tonight is just like the psalmist when he said, search me, O God, and know my heart. Try me and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Why? Why is it that should be the prayer of our hearts? Because we do not want the leaven of hypocrisy to take control, to influence, to affect our lives. Ngano ti makinruar, mayat ti panagpamarang tayo. Ngem gayam kakapsat, adu dagiti hidden iti panagbiat tayo. Only God knows. Ti apo muna amin na puso. Ti apo muna amin na panunot kakapsat. And let us come to God honestly. And then the leaven of the Herod
ni Herod kakabsat ket political leader. He is very influential. At his command, people will follow. At his word, people obey, people move, because he is an authority. But the leaven of Herod is worldliness. Worldliness. Nailubungan. Kinakarnal kakabsat. We are still in this world. But let us not allow the system of the world to influence our lives. Hantay palubos ko makakabsat, nga ti sistema tinailubungan, kat impluensyaan na itibiyag tayo. When I can cite to you in the Bible, several Christians, faithful Christians, believers of the Lord Jesus Christ, members of good churches, nga isuda kakabsat, kat na-impluensyaan, iti evil influence nga makuna. First of all is Galatians chapter 3. Galatians chapter number 3, verse number 1. The Bible says, O foolish Galatians, who hath bewitched you? Sino tinangkulam kanyayo kunana? You know, when you find a Christian who has been faithful to the Lord, faithfully soul winning, faithfully praying, faithfully giving, and then suddenly everything changed. Hamutan nagsosoul winning. Hamutan faithful to giving. Alang-alang mo di pa nagigimong nakakabsat. Do you know what happened to him? He was bewitched. Nakulam. In other words, an influence took over. A power. Something took over in his life. That is why this is a warning to every one of us. Uri sino kada tayo kakabsat. At the possibility na nga dumteng tayo DJ makungko na nga dating daan. Ano di dating daan? Dating nagsusolwin. Dating active sa church. Dating naglilingkod. Dating nagagamit. Pero wala na mga kapatid. Bakit? Something wrong happened. Kat dating nga pa nakabewitch kakabsat, do you know where it happens? Hindi po siya kulam. Alam mo, ang pagkakaiba ng spiritual bewitching at saka yung kulam, although may similarity kaunti, ganito. Kung nadagat no kano dete, kulamon da ka, paangutan da ka, ket you will do what they demand, di ba? You will act upon their demand without your sound mind. So mapanggalat agi withdraw ti 80, ano pang dyan? Hypnotism. Okay? Have you been hypnotized? Inted mo na ti kwarta ti wallet mo, idinalpas nga na itad mong kat kunam ni. Apa inted ko ti kwarta ti wallet ko. You were hypnotized. That is spiritual bewitching kakabsat. Aware ka, some Christians are not aware, they're hypnotized. Nga anda na pupuutan, ada digiti commitments na tibiyag, ada friends nga nakaikap panganda, uno da dumapay nga bambanag, nga di da na pupuutan. Digiti influence ti lubong, dimketen kadakwada kakabsat. Kat unti-unti nga napukaw DJ faithfulness, DJ commitment, DJ bara, iti pa nagserbi iti apo. Jesus said, beware of the leaven of Herod, which is worldliness. And then in the same book, kasi iti ko na ni Apostol Pablo, chapter 5, he was telling them in chapter 3, who hath bewitched you? Isubliman di chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, ang sakit naman pakinggan pero totoo eh. Pag nakita mo daw ang isang Christian pala na dating active sa Panginoon, dating masigasig, mag-preach, dating masigasig, magbigay ng gospel tracts, magbigay, maglingkod sa church, pero nawala ang lahat ng ito, sabi ni Paul, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. And then in chapter 5, verses 7 to 9, ye did run well, who did hinder you that ye should not obey the truth? Sinot nang influence kanyayo ko nanay? Anat nakapasardengken ka? Tonight, let me ask you a question. Can you find the reason why you are not winning souls like you should? Why you are not serving God like you should? Why you are not giving cheerfully like you should? Who hath bewitched you, that ye should not obey the truth? Verse number 8. This persuasion cometh not of him that calleth you. A little leaven leaveneth
Dahul lang. See, tonight we are talking about living. Kakabsat, handi ko nga palpasan deti nga message, nga awan ti impact na iti panagbiag tayo. Tadim amo no kaano na kantumanan nga kasarita ti Apo di kasto nga preaching. Every time you resist the Holy Spirit of God, every time you delay your positive response to the Word of God, you are only hardening your heart. Muna makanggang kasto nga preaching, nga revival preaching, nga mangsukimat, dagiti nagkurukurangan, dagiti unfaithfulness tayo ti Apo, gan lack of commitment tayo ti Apo. No makangag tayo ti kakastoy. Kat di tayo aksyonan nga aktuaran, nga aramidan, nga agbalbaliw tayo nga sigod kakabsat. The more nga makanggan tayo, the more nga i-delay tayo, the more nga balbaliwalaan tayo, the more we are hardening our heart. Ante ko may palubos kakabsat, nga mabibinig, tumangken, dagiti puso tayo, ket awanton iti dalanan pa agtaltag ton, kalati na minsan, nagpritsak, kat kunana, pritsak may panggaptin, inom, kat DJ may sa membro ko na ano rin bagbagang pastor, dahil preaching that inom, agtaltatag kanyak ko na. Why? Because ididamo makumbiktar, ngam inaw-awan na nga inaw-awan, aging gana nga awan epekto naging kwanan. Gagapsat, be careful of evil influence, tabaka agbaliw, ti panunod tayo. Dati, no may panggap ti ministry kakapsat, awan samsamirin ti nga panagsakripisyo, itan nagadun ti excuses, na arte tayo mo ting kakapsat. Kaya, no may panggap ti pa nagserbi ti Apo, nakar-arte tayo mo tan. Dati kat no sakripisyo, uray puyat, uray di tayo makaturturok, umay tayo lata makigimong, agserbi tayo ti Apo, solwining tayo itang kakapsat, kat basit lang nga banat kat, Apo narigat kung natin, rigrigatan, ibagbaga tayo ti rigrigat tayo, di pa nagserbi tayo ti Apo. Well, ti Apo ang muna aming kakabsat. But let us not allow the leaven of hypocrisy and worldliness to take over our lives. So kimatan tayo ti biyag tayo na tayo, Apo, where did I go wrong? What influenced my life? Ana itinangisya si kanyak, Apo? Evil influence. Let me show to you another passage, 2 Timothy chapter 2, verses 16 to 18. 2 Timothy chapter 2, verses 16 to 18. But shun profane and vain babblings. You see what the Bible says? Liklikan nyo, dagiti paspasaw nga sarsarita. Amuit paspasaw nga sarsarita. Dito nalabas na angin. Ala, kakabsat. Let us not judge one another. Ti apulat makamo kasi no daduma kat amin tayo at damat ang angin tayo no daduma. Ya, Sir Alper. Ha? Tukulok kong minukan ni Alper ide. Amunti ang angin kakabsat, nalabas. Exaggerated. Di ba? Uray dududwagat nagadu kunana. Ha? Uray simple lang kat perme kunana, uray simple lang, exaggerated. Alaga kapsat pasat na amin di kita ti sistema itilubong. But the Bible says shun profane and vain babblings. Wow, what a warning. For they will increase unto more ungodliness. Why? It will only make you more dishonest. Gingga nga kasanayan tayong kakapsat, iti agpaspasaw. Agingga nga kabibiyag tayong kakapsat, iti agpaspasaw. Aglablabas. Agsubsubra. And then, what happens? We become hypocrite. So kung they will increase unto more ungodliness. Verse 17. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred. Muyo gaan kapsat, hana basta-basta agbali doktrina ti may sa Kristiyano. It all starts with hantay panangguard, kadagiti pa nagpaspasaw, shun profane, profane and vain babblings. Anat babblings? Bubble. Di ba? Exaggerated. Minsan, di ba, pag nagkwento tayo, exaggerated tayo. Di ba? Ama, grabe, na yun. Uri asid, daglat na parang pakadayaw, kunana. Di ba? Vain babblings. Why? Because no nagbalin nga sistema iti biag tayo kakapsat, it will increase ungodliness. Now, continue to read. Verse number 18. Who concerning the truth have erred, saying that resurrection is past already, and overthrow the faith of some. When ang perfect kada tayo aming kakapsat, we are trying to grow. The Lord is still working in our lives. Hampay nga naglupos amin, nga ba nagtipa nagbiad tayo.
Babanti tulong lang kan parabor ti Apo kapsat. Mabalbaliwan ti panagpanunot tayo, panagsao tayo, ipanagaramid tayo. Kanda dumapay nga influence ti na lubungan nga dapelang kada tayo, idihante pa nga na save. At dapelang digijay kakapsat, nga worldly things, iti biyag tayo kakapsat. Oh, we should not allow those things to influence our lives. But in Philippians chapter 2, verse number 15, I'm not trying to be the most spiritual. Listen tonight, as I preach to you, I'm not saying I'm the most spiritual before you. I'm not saying I'm the holiest before you. What I'm just saying is this, as God's people, look at Philippians chapter 2, verse 15. Dito kumati prayer tayo, that she may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. You know, that set up na that verse, if you read it, it's like a goal, that ye may be, agbaling kay kumanga, awang pakapilawan, awang pakatulawan nyo. Kas anak ti Diyos, awang pakababalawan nyo, iti nagbabaitan, in this crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. In other words, Paul is assuming, the Apostle Paul is assuming, yan ang dating buhay nyo. Full of blame, rebuke, crooked, perverse. Yan ang dating buhay nyo. And Paul was saying, no, now that you are saved, you must be blameless and harmless. So nga nakita yung kakabsat, yung testimony ni Brother Jerick. Di pa nang ipakita na kakabsat, it is spirituality. Tinadyusan. Uray pa di kong doktor ko, di na pagbayadan isunan. Kasi nakita na kakabsat. DJ, na isang sangayan, iti panagbiag na. So insad na tayo ti Apo iti dayto nga lubong to make a difference, to be a good influence. So nakita tayo DJ negative side. Evil influence. Ante nga iset aside, DJ numampay malpasen, but come to think of it, nasa atin na yon. Now tonight, we'll talk about godly influence. Talo nga ba natin ibati kada kayo kakabsat, may panggep, kada iti godly influence. Okay? Godly influence. First of all, godly influence is precious. Godly influence is precious. So, i-aim tayo kakabsat, nagkaroon tayo ti godly influence. Ikararag tayo. Tarigagayan tayo. I-attain tayo kakabsat, nagkaroon tayo ti godly influence. Muna apay? Precious. Kasanot kapatid kakabsat ti godly influence. How precious is godly influence? Proverbs 22:1. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Imagine how precious a godly influence is. Ito nga rabi, mabalin nga ti prayer tayo, dua. Umuna, desire. May ikadua, kuna tayo Apo, na dadaman nakakita kanya, katsanga nasaya at tinakita da nga testimonyo kanya. Tulungan nak Apo, tapno babaan iti panang ipakita iti panagbalbaliw ko. Makita da ka kuma iti panagbiag ko. Amin tayo kakabsat, aghangad iti great riches. That is a natural desire of human. Silver and gold, nais natin yan. But you know what the Bible says? A good name is rather to be chosen than great riches. I propose, kada tayo amin, including myself, why not, nang runa kada kayo working, business people, office, professionals, hanggat nga napintas nga pagbalinan tayo nga life verse, iti career life tayo, dito kakabsat. A good name is rather to be chosen than great riches. Nga ti aim mo kakabsat, ije pa nagtrabaho kat maipakitam ti good name. Makamunto ti Apo ti panang pabaknang ken ka. All these things shall be added unto you. Dejay ti karina ti Matthew 6:33. Makamunto ti Apo kakabsat nga mangted ti increase. Usto jay kuna ni Brother Jerry. Ganay, praise God, kaputa dimket kan Jerry dejay nga point. Agmula ka, sibugam, anat imulam, naimbag nga nagan. Naimbag nga testimonyo. Kat sibugam day dyan, you know what? God will give the increase.
maragsakan na, amoy ti prayer ko kabsat, in the next 10 years, umadukumat testimony tayo nga kasjay, nga mangipaneknek kat kunana, usto deti Proverbs 22:1 kakabsat. Usto di bagbagat 1 Corinthians 3. Nga ti Amy kat godly influence, good name, we try to work honestly, we try to work diligently, we try to work faithfully, and today, praise the Lord has blessed, but the greater blessing, kat saan nga di material nga mauawat mi, no di ka di testimonyo ti Apo nga naaywanan mi, bayat iti panagtrabaho kan panagbusiness mi. Habsat, nakapimpintas nga pagbalinan tayo nga guiding principle deti Proverbs 22:1. Agpay sumot ayan. Urianan mo tayo tumot dagiti silver and gold, great riches. Noomot iti good name tayo. So, deje ko mati prayer ti puso tayo. I encourage you, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor. That is why a godly influence is precious. So let me ask you tonight, is your testimony as a Christian precious to you? Mahalaga ba ang testimony mo bilang Kristiyano? Pinapahalagahan ba natin ito? Iniingatan ba natin ang ating testimony bilang mga anak ng Panginoon? Iniingatan ba natin yung ating pananampalataya, yung ating stand? Amoy adu temptation si trabaho. Amok nga amin kayo kat may testify yun deta. May prove you, mapanat na kanyo, ma-confirm you, adu testimony, adu temptations kakapsat. Adu nga sulisog yan di trabaho. Sapay kumata, by the grace of God, may testimony nga i-aim ko kat good name. Uray haanak nga bumaknang, basta the good name ko. Ngam nasaysaya at paano pabaknan na nakatiapo, nga the good name mo. Ti blessing ijay, hanga di riches. Ti blessing na annadam, na iwanam, kat nasalimet metam, nasalwadam, na proteheram. Ti dayaw ti apo. Ti testimonyo iti trabaho na. Ganon po kahalaga ang godly influence. Amen? Number 2, not only godly influence is precious, but secondly, godly influence is powerful. Do not underestimate godly influence. Baka kunayo kat, nagtakdirat, naipakitak ti pamatik, baka syaktot mo, di yan na trabaho, baka pumanglawak, baka awan magangganab ko, okay? Baka awan ti maragpat ko nga 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 level ti panagbiag, no ipakitak ti kina Kristiyano, because they will persecute me, umsiendak to, ay saan kakapsat? God gives the power to get wealth. But let me just show to you several verses in the Bible to prove that godly influence is very powerful. Kinantay kakapsat ije life ni Timothy. This is a family setting. Kadatay nga padak nga ama kan ina, padak nga naganak. Look at this. Before we move to 2 Timothy, kaya't ko man lang i-define sang kabasit, ti another meaning ti influence. Basal kakapsat kat dinggan nyo, ayan. Influence is the ability of a person to compel others to think, feel, or behave in a specific manner. Ayan, deta kakabsat, iti influence. It is the ability of a person to compel others. Yung meron kang kakaibang force, meron kang kakaibang power. You know, you're not trying to hypnotize people, but there is something in you that compels people to change their attitude toward you. You know, to change the way they think about you. Dati minamaliit ka, pero nung may nakita sila sa'yo, nagbago ang lahat. Dati kakabsat kat, dati ka lang sarsaritaan da ka, but when they saw something in you, nagbago ang lahat. You have shown a godly manner, you know, a very powerful, excellent character that had compelled their thoughts, their feelings, and behavior toward you, and even to God, to change. Nagsaya atin kakabsat nga testimonyo no, at dadatat tao iti biyag mo nga mangibaga nga, moyo dati jak mamati ti Diyos, ngam iti makita ti biyag dahito ko na, pudno nga da Diyos. Godly influence. Kaysa naman yung negative.
Dati kat pamati ak ti Diyos ngam idi nakadwak deta membruyo kat kasladyak mamati pa nga da Diyos ang gunana. Ang pangit naman nun. Sana naman wag pong mangyari sa atin yan. Nga dadigiti ko na nagat dati gimgiwa po faithful ak ti apo ngam idi nakadkadwak deta membruyo kat apo sa balit biag na ibaga nagbibiblia kada amin ngam no ruarang kat sa bali pa nagsarsarita na kadagwa kat adadda nga jak mamatit biblia jak mamatit church ori na awi so kanya kat awan. Sana hindi ganon. Sana sasabihin nila, yan mo, thank you sa member nyo, Pastor, grabe, dahil sa kanya nakilala ko ang Panginoon. Thank you, di member nyo, Pastor, praise God. Among, gapo king kuana, gapo ti biyag na, gapo pamati na, gapo ti panagananos na, nang pinalpaliin ko sabsabali, talaga nga, you know, something in me I was encouraged, nagbaliw the way I think, feel, behave about God, about faith, and the things of God. Ano pong nangyari doon? Godly influence. Kat kakabsat, dayjay kuma iti masapul nga i-establish tayo iti panagbiag tayo. I mean, look, naggasat kang kakabsat no, sikat may isang may testimony nga kasjay, di ba? In 2 Timothy chapter 1 verse 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louis, di ba, nilulang na, and thy mother Eunice, and I'm persuaded that in thee also, so 3 generations affected by godly influence. Nagsimula sa lola, nakuha ng nanay, at naipasa kay Timothy. In fact, in 1 Peter chapter 2, verses 11 and 12, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul, having your conversation, the word conversation means manner, way of life, our conduct, honest among the Gentiles. Masapul nga honest tayo, kaya nakasawin, no anya tayo nga makita da, itiruar, kasta kumamot, iti maimatangan, dati biyag tayo sa ti private. That, look at this, whereas they speak against you as evildoers, diba? Bagtit kung kunadageng ka, but by your good works, that they shall behold, glorify God in the day of visitation. Agbaliw kakapsaan. They will change. Why? Because they saw your good works. Anong tawag natin dyan? Godly influence. So nga mo, abal lang pilitan ti tao kakapsat, nagbaliw ti panunot na ka, ipakita tayo lang ti biyak tayo. Ipakita tayo, iti faithfulness tayo. Ipakita tayo, ti pamati tayo kakapsat. You cannot demand people to respect your faith. You show to them your faith. Kat tiyapo ti agwork iti puso da kakapsat. Kat respeta rin danto ta pamati mo. Muy pa iti may nga blessing ay kararag mo. Siguro, it may not be applicable siguro to everyone. But it may be applicable to some. Aglalalo di stage ti panagbiagyo. Kat kunam Lord, prosperum ti biag ko apo, ipakitam ka digiti kabagyat. Pakitam ka digiti karubat, ipakitam ka digiti gagayen ko apo, nasyak kat may nga anak mo, kat di nakbaybayan. Hamit ka dete, hangaron ti bumak ng kakapsat. Ngem hangata nga, numakita da DJ favor ti apo, kaya agat ko nada, wow, na isang sanayan. DJ respeto da kakapsat kat dumakkel. Diba? Kaslamot dete church tayo, ididamdamo kakapsat, puro tupot nga tricycle lang, iti may parking dita sango. Amen. Dito tricycle ni Pastor Jun, idi, nga kasla unit kuliglig kan helicopter kakapsat. Eget, numakit kita ni Pastor Jun, idi, agat katkatawaan dala. Nga tagtagibas ito ni Pastor Jun, idi. Nung ita kakapsat, di ba? Makita yung matigimong tayo, not to brag, not to boast, ngayon maipakita mo kakapsat. Ayan, tigin na yung bagti apo, ti parabor na. Tanong makita yung tluglugan ti members tayo, kat kanto to kanto, aglabos pa ijay bangira kanto, ide awan pa iti balay, dita basketball court, mapunot lugan tayo, dita basketball court, aglalo nok titipon tayo amin ni HBBC Ministries, ay awan, hanati malalaon, diti kapilya tayo. So anong nangyari? Nakita dati parabor ti apo, kat eventually nagbaliw. DJ, dati kakabsat nga, we were despised. Today, nasukatan iti honor and respect. Kat maragragsakan na ka mga daydayo ti apo. Gusto ko na magmagnatong ka lumablabas si dagat pastor, di ba? With all the respect. Kita yung uray dito munisipyo,
Numasabsabat ko, digiti empleyado ta, nangatot pa nagkita dagada tayo kakabsat. Why? Because the Lord has blessed our lives. So mabalin nga, daytoy kat may apply iti, daduma kada tayo kakabsat ng kunam apo, amoy palubos nga umsiendak, nga kasmay sa nga anak mo, maumsi ak apo ditoy. Kat ipakitam kadlang apo, bendisyonam tibiyag ko, not for my sake, but for your name. Ta ibagbagak apo nga Kristyanak, bagbagak nga baptisak, ikas kasabak apo ti saom, masapo la makita ti biyag ko apo, nga adda nga si bibiyag. Iso nga pag-prosper nak apo. So, applicable kada kayo, nang runa professionals kayo, business people kayo, alaga kabsat, hangatamot dakes, aya, di kami? Hangatamot dakes nga ibagayo ti apo dayjay, nga kunam apo, not for my sake, apo, but for the testimony of your name. Agbalin ko mga godly influence dito nga banat. Amen ba mga kapatid? Oh. Another verse, 1 Peter chapter 3 verse 1. 1 Peter chapter 3 verse 1. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, or unbeliever kung nilagay mo, unsaved nilagay mo, Christian ka nga wife, they also may without the word be won. Kita yun, the influence? Agbaliw by the conversation of the wives. Brethren, tonight, do not underestimate the power of godly influence. Isu nga muyo, pagbalinan tayo kakabsat, nga tinadyosan, nga testimonyo, dayaw anadyosan, kat isut nang runa nga i-establish tayo, iti sa dinuman nga nangisaadan tiyapo kada tayo. Kat sigurado kakabsat, with all prayers and by the grace of God, bahalan to ti apo iti panagbiag mo. Makaamunto nga mang open kadagiti doors. Makaamunto kakabsat ti panagrang ay iti panagbiag mo. Iso nga muyo, sabay kumata maibilang tayo nga sangapada nga timely, deti nga topic kada tayo. Time limit lang, amen? Thumbs up? Yes. Yeah, kadagiti single career, kan kadagiti couples, everybody. Deta kakabsat. You know what? Jesus used an analogy. May panggep ka deti godly influence tayo nga Christians. Amoy no natin usar na kapsat? Salt. And you know the power of a salt? It has the power to influence the flavor or taste of a food. Sinigang, no, inikam ti asin, agbaliw raman na. Di nga may kapsat? That's the power of a salt. Ngayon, madamot ko na ni Jesus Christ, if the salt have lost its saltiness, wherewith shall it be savored? Iso nga numat, napukaw tayo ti godly influence tayo. Naperdi tayo ti testimonyo tayo. We failed to show the holiness, the name of Jesus Christ in our lives. We cannot change people. We cannot convince people anymore. We cannot win them. We cannot invite them. At di asin, no umut abgad nan, Brother Erwin, kat ilaop mo sinigang, nagbalo jeraman na na. Uray pa isang garapon nga asin ti bukrom, Sir Erwin, no awan abgad di asin, nagbalo ti raman nan. So uray ana nga efforts mo ti aramidan tayon kakabsat. No di tay sinaluwadan ti godly influence tayo. Awan serbi na kapulos. Kat kas Christian, no awan godly influence mo iti daytoy lubong. Hanapay serbi ngagbibiyag, di ba? Kat ti purpose ti apo ngagbibiyag, kagat tapno, maka-influence ka ti para keng kuana. Di ba, kapsat? Iso nga i-bless na ka ti apo, dinggan na ti prayer mo, sung bata na digiti kararag mo according to His will, tapay, He wants you to live. He wants you to prosper. Why? So that you can make a godly difference. So, no, awang godly influence tayo. Awang testimonyo tayo nga nasayat. So, better nga ko natin siguro, Lord, alam lang tibiyag ko na po. Ngayon no, among kakabsat, nga tibiyag mo mabalin pa nga maka-influence, maka-encourage, maka-inspire ka digiti sabsabali, nga mamati tiyapo, nga umasidag tiyapo, nga agdingig iti live stream tayo kakabsat. Wow, if you can encourage others, kat mausar tabiyag mo kakabsat, man, dapimpintas nga maibilang a blessing deta ng kinabaknang. Di nga mi, brethren? Oh, muyo, adda iti agbuy-buya kapsat ti live stream, na i-share kanyak da Sister Jen. Kat
paunay lakit din kakabsat. DJ may sa kagbuy-buya nga that abroad ti live stream. Kat ada problema na kakabsat. Career related dito nga problema na. Kat painful para kay kuana DJ nga napasama. Muyo babaan ti panang encourage DJ kakabsat nga agbuya that live stream DJ nga friends da. Buy-buya that live stream kang kanayon. Na itama kakabsat dito preaching iti Sunday. Rejoicing in the Lord when life hurts. Kat DJ reply na pa yung ako na nagat adulat ta ti rab siya kiti panagbiag ko na nagat na surprise akta nikitam kaano pa yung preaching ko DJ last month sa pelang or 2 months ago. Kat dimkut king kwa na DJ preaching ko maipanggap kini rab siya ke ngamang tabtabaw itinagan itiapo ngamang demoralize ken Nehemiah kat timama king kwa na kakabsat. Ngam kasano nga nadanon iso nati sa utiapo influence. Oh. So ang kakabsat usaron tayo deta godly influence tayo kasi that is a powerful tool of God. Deta timay sa nga kakaisuna nga tool wenno instrumento tiapo nga mga lukoy mang convince ken mang win ti puso ti adu nga tattao si kaken siya nga adda iti nagbabaetanda. Jay godly influence tayo iso ti powerful nga instrument iti apo kapsat. Oh, so nga ay wanan tayo lata ti testimonyo tayo. Halaan nga tayo bukod tayo panunuto tayo. Amen. Let us not be selfish. Nga tayo la bukod tayo nga survival iti parikutan tayo kakapsat. We have a gracious God. So ano, the problema yung kakapsat kat po upay kayo kat ibatan yun ti panagserbiyo ti apo. Pangaso yung ti ibagayo kanyami. Ag-text kayo, Pastor, kayo ko nag-backsliding ko namta. We will encourage you. Alain ka nga ro dun. Padasam ti lubong ko namin meta. Ngamaan kakapsat. Ano yung tultulok? Nga digiti problema, glamiis ka. So ano makabak-backslide doon, digidirect na yung madis-discourage kayo kakapsat. Please let us know. We are only a text away. Gat ko ng pastor. Makabak-backslide doon direct na maupayag tika do nga problema kan parikot. And we will do our best to pray for you, to encourage you. Why? Because your godly influence, my dear brother and sister in the Lord, is precious. And your godly influence is a powerful tool of God to win the world to Jesus Christ. So godly influence is powerful. Amen? Number 3 and last, Maudi, godly influence is permanent. Godly influence is permanent. Makita di Hebrews chapter 11 verses 4 and 5. Hebrews chapter 11, verses 4 and 5. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, ano yung it? Yung kanyang ginawa na offering, di ba? He being dead, natayen, yet speaketh. Grabe, ano? Dayjay sang kabasit nga naaramid na dakkel nga banag iti apo ket nagbalin nga permanent uray natayen kakabsat. His influence has surpassed his lifetime. Dayjay godly influence na nagremain uray pimanaw isunan iti rabaw iti daga. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amuyo kapsat, kita pag-ubrahan nyo kat mabaling hanga iso iti permanent. Aya, lifetime nga ayan nyo. Ngayon, sabay ko ma, tabayat ti panakikaadam kadakwadat sumagmaw ng bulan, sumagmamano nga tawtawen. Jay godly influence ti impakita. Kat iso permanente nga marka nga timatak ijay panunot da kakapsat. Nga oray nagsisina kayton, di da kan tumalipatan, gapo iti dayjay pamatim. Di da kan tumalipatan nga sikat para kararag, di ngamin. Di da kan tumalipatan nga kaskasabaka, ijay pagubraan. Ket mabalin nga iti dayting agundaway, kasla jaysit experience ni Brother Jerry, ti impression daking ka ket kaslang nating ka. Tay kunana DJ laki nga kasaras na nga inikak-track si diga children ka lang kunana kadyak, di ba? Nag-English pa wrong grammar pa. Children ka lang kunana.
tinagibasit na kakabsat, into do na, jenta, dapan na, kat ko na, ano tayo, bagabagam, ha? Children ka lang barok, ko na ganyak ka into do na, dapan na, tinagibasit na. Mabalin nga dadamang tagtagibasit, pelang kada kay tata, di kayo maupupay kabsat. Ipakita hilatat godly influence. Kita nyo, basahin nyo amin nga karakter ti Bible. Napadasan na di jay. Ni Joseph, tinagtagibasit, dagiti brethren na, di ngamin? Oh, tinake for granted isuna DJ chief baker. Ang ma-promote kan do, di naklip-lipatan, brother ha, kung nanakaw, nalipatan na take for granted. At takder kay latat godly influence. Tadeta kakabsat at dati apo di matmaturog. God is the rewarder and the avenger. Oh, di ba? Avenger, kung hindi ubing ka, di kita yung Superman ka, da ako ti avenger da. But God is our rewarder. Takder kay latat godly influence kakabsat. Makamuti apo keng ka. Yeah, honor God and He will honor you. And you know what happened? Your godly influence will change the way they think, the way they behave, the way they treat you. Why? Because nakita da kakabsat, tinagpaydong makangka. Mabalin ko na di Bible di nabasa tayo itay, hamang ka deti agdama nga biyag, nga makitang nagbali ti pa ng respeto dahil nga, but the Bible says, they will glorify God in the day of visitation. But everything will change because of your godly influence. So itang Arabi kakabsat, how is your influence? Muna nga question, ana digiti evil nga mangin influence pelang ti panunod tayo? Ana digiti worldly things nga biag ka dapelang kadatay di unsaved tayo? Digiti bisyo tayo, digiti habits tayo, digiti mindset tayo, idi unbeliever tayo, ngaging gana ita kakabsat. Kat isupelang ti adda nga garari ti biag tayo. On the other hand, kumusta mo ti influence tayo? Iti pamilya tayo, kadigiti anak tayo. Sabi ko makakabsan. Nakita yu itang Arabi. Nga ti kapintasan nga maipatawid kadigiti anak tayo. Sang nga naindagaan kan material na banbanag. No di kat godly influence. Kasi kay kasayaatan nga plastar tayo kadigiti pagubran tayo kung saan nga DJ material. Lumapaitot ti apo DJ. But our godly influence. Ala kakabsat, adu siguro pa iti mabaling ko i-discuss ka dito nga topic. At dapat iti verses nga sumreg siguro yung tapang panunot yun. At kunayo, deti pa'y pastor. Amen, well and good. Tama panunot mo, di kita nga verses nga mabaling mo nga i-connect ka dito nga preaching. Ngayon saan ko mga malpas dito nga message. Ngahan nga balbali ti biyak tayo. It is my prayer that this preaching will influence your life. This good preaching will make a godly difference in our lives. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. It's not yet too late. Nakaimbag ti Apo, amen? God is a God of second chances. God is a gracious God. Yeah, nakaimbag iti Apo. Very merciful iti Apo. Something to celebrate from day to day. The mercies of God are new every morning. At sabi ko man, kadigiti sumaganat nga bulbulan, dahil di kararat tayo. Lord, saan nga jay nagan ko ti mai-promote, no di ka jay nagan mo Apo ti mai-magnify, godly influence. Hangad ko Apo kati agbalinak nga famous nga mabigbig nga mamamuti tat tao. Ngem Apo, no itad mo man kanyak ti kasi nga platform. Apo, tulungan nak, because the goal ko is to magnify Jesus Christ. Not me, but Him. Not I, but Christ. Godly influence. Amen? So, brethren, I'm looking forward in the next 5 years and 10 years. Kas panagubrayo, panagtrabaho yo, panagnegosyo, kan panagpamilya, panagpadakkel kadigitian anak, kakabsat, kat may testimonyo yung tukot ko nayo, sometime several years ago, pastor preached about influence. Ijay ko lang nga na-realize, ti value, ti pateg, tinadyusan nga influence. And from that time on, timket kanyak, katrinugyakon nga in workout, nagbiagat dayjay nga preaching. At the Lord has prospered me. I may not be the richest, but that's not the greatest blessing for me. The greatest blessing for me now is the many souls, the many people that have been ushered into the kingdom of God because of a godly influence. Nagaduta yung kakabsat niya, ayan, 50 devices. Kaya sabihin na lang natin na bawat cellphone, 2, 3, di ba? Ang naka-tune in dyan. So, this is an attendance almost double. Sabihin na natin, we are about 80 to 90 people tonight.
These little lights of 90 people, 80 people, brethren, scattered all around the world, ang munting ilaw na ito, pag pinagliwanag, ang mga asin na ito, kapatid, can make a big difference. You never know. HBBC can be used by God as a trailblazer. Muyo, hantulangan believers di ma-influensyahan tayo. Pati daduma pa nga churches. Did you know? Kahit ngayon, may mga nai-influensyahan na tayo. Oh, ako, bunga rin ako ng influence eh. Ang nagsimula lang naman yung mga daily devotion na yan, si Pastor BMA, di ba? The daily devotion na. Oh, dati hindi ko ginagawa yon, pero nung nagbabike ako, gumagawa ako ng devotion. Ngayon, ako, adamok nga duwa nga pastor kakabsat. Ngano kasano je set up ko nga PSI kat kas jay mag-isudan. Mapandat bye-bye, mapandat bantay kada. Na, nandito ako ngayon kung kunadamot tang kakabsat kat alagat maragragsakan na kata ne dati makasurot de nga style. Di ba? Influence po ang tawag diyan. Di ula ang po kakabsat. Kaya iso nga hante nga mag-upay. So nga, dahil rason na nga, pagpatuloy tayo. Uri, adot problema yo. Pampanunutin nyo kakapsat. Adot tao nga mangkit-kita tibiyag yo. Di lang po, ma-inspire na dapamada. So, just keep on going. Amen? Okay.